Nur malakan yam kana diala kontin barwani lingwas me bia kamal kanor online TV channel to kon keler dangrot be kon kelin keler yek mishitwo kare wesika tambura wji equatoria gwa meshana cha kanyura katin kashana cha ganektin rode bana lianka do badan en chi rekcha to gaje gwantin ko ken eno leran balingwas me bana racha ke kui mobile banking re wecha ka South Sudan kan kono ni am gore jengo mi jira majidit kan online TV channel maga jengo jin der subscribe the notification bell der chatwan kanyam joban lingwa sama bana racha kariga dana chatok janan bu kon kanyam bana kulo ka dum mobile banking and dan en chalep kuumɛ dung South Sudan ko de yode ka kep kaja joban lingwa sama salarin wo shadi kel shajanak no ka shane dangro shagmo ka bota ka tambura road ambush arik mishi togre wichin mi gwana tum mala kona roja longa manana le road ka tambura tambura take Equatoria take Western Equatoria shikamnen yan mugwas money no dora me Western Equatoria jan gwada dan en tori ga metin ka jan bukon ling shikaman la kon kalin ne won ka do badan to ken gajan gwasame la authorities keni de kona tika lonka tambura teka jo mchikana lat gwasame tambura teka Western Equatoria State tambura County chalarin go shadi kel shajana ka chane dangro shaw makabot gwa mishana chaga nyuraka tene jimaini according to Commissioner Michelle Kamasiu chalado nene wa dechen shanak wa lunya jok dor Michelle Kamopai gwa miche yoga chako lortun ka tambura sha salary sten chalarin wa kamrar ka kuumɛ South Sudan chere mngai kono no chalarin go sha salary ni sha ka release na bano raitini wala increase salary ni do brancha ka realakaja wajen chejen ano chewe wichin binami ka tambura town alo che yoga che kulo kan kula la lu de jok ende jamo SSPDF South Sudan People Defense Force ngai kono no tambura che beje lon ko te kane tamwan peltere ro pila jidwar tabon wan te gaten te kuumɛ spela ro te gaten te bondo dien mishale PFM de teten People Freedom Movement dungar shall ke feel free te kuumɛ spela ro tin dung Dr. Regma kana kuumɛ ko kien te tere robin wanamo ka jom chakulat gwase me chala dunu kalunde jok ko awade awate ga jom motorbike engine te jom motorbike kane ko kien wan wanamo shwaga chubar ka chwachuna ka chwana rawtin ko kien content kel ka je chwa mu ka bot en wanamo chwa kwaktin content kapken ke ka jom motor ka wa chwa chunan akane tin content lagatin cha ne to kini to kono chidde chikane nak no kajo chalar gwasa me chalar wo shadi ni shaka deploy and gwas dan chiriki toktin alo bor ka jengo de area de je control kan Ramadan en chiye de jen wa ramni te karuni jandang ride dokorodian 23 years old ano jen wa chwal gwan Victor eno chode wa kane ne reveal ke kan chode kane ne lat eno ka jogo dana shalat wajen toga pan ka gwase dane she jen ka je ne titin dumo ler ko la pay bin ka jen kor min te ke tan tin te ko na wajen tamma shala do ne wade je mo jen pan ka mo poi karun wang ko chore wi ka tambura ko dare yoga dare ko no min winimi wa mi che yoga je ko le la lu le jogo jen gwase dana baje nyure ka tinda dop ka shwa ka shwa ne ko kien shwa ka mo ka bot anona anyok nas mon ke chala do ne dang bakel ko ken jel kan mon ko ware rob charge nget dio je rudian ke de ni ka joran shalat anona ko de ni na gane jel ga mach gwada no tin chiram kel ro da de jal ko ni no gwada mo te ka rek ke de kotetin ko lel kan nana mat ke tambura town te ka bordodian gwada dan en laken kul laken de ni asfila yo kul ya gorten walu den jok jan gwas dan en waka maktin ke waka bartin ke gwada dan waka nyureka tene jidwar Commissioner dun tambura town chana jogon tama chirek reke ora palpin ena manugo sin ko kian tingo ken go shigo ko cha netin wantila dini shagala re witin winimi of course gwada ni chikori to wanchana kalimulung lo letken Ramadan la acting state governor Daniel Badagbu Rimbasa sharadu nene ka gwasi dan wo dara
office da daraja move daraja watch daraja nan ka county alai nan ka Bomas County ko de kelo dar kulu ga jakal ngirmi ka jawran shalat ko de kan na kulu gang ta ka jawran shalat ke je ana me je na ci tuok shana ku ka mana shalat kuumɛ South Sudan la kuma kirmu yadit Shibang dum South Sudan can ku recognize no betika mobile banking ki mobile money lo brand ba yoka ba kawya kamarar enuna chala do ngwaza mo chara lekano eneran mugore jeno ba yoka ba kamrar ka bank ka dong ajilla ta agent teacher agent security guard ka dong te yudu je ko kuma South Sudan agent de agent police wa jira mo wa bijian ba waka bank ka bi form jatiang ba jille banking la mobile banking ki mobile money ko ba di kula jaka yoka jaki ba yoba ka jaka jawdan chalas ke je wa ko kiko ngai kon dialan hotel yore wika South Sudan wa do be me akel mo bine dialan kontin gor ko yoba kan ka chaje ka mobile cin woni jin ka tuk na bu yoba ka chawa transfer ka jawdan chalas ke je chala do me a plan misala ni ke 2023 no do no kan succeed ka gwade dan wa a plan mishare leka wa kam 2023 kan 2027 in be ala ron kin daro jandang ro wi dog wa ron kin daro jandang ro baro chawe nder mo no de jakonlat duno kanari aleka ni na me misala da ken. They added that mobile money transaction will now carry the same legal validity as the cash or bank transfer as stated in the Electronic Money Regulation 2017. Ke 2017 ne shaje ko lekan wodena de kan yuken de kan kajak ka do badana ne kondi alaje ala mobile money transaction dare yikto re wishin winami but wa shaje be pel ne ka bank ndobo money balanta me shi ku mi Sudan kana ku gujen mobile let ko be ne dial be kan yuken shwa let no ramulo ka wa no de wa be kente yoga cheka bijek anyokte mi kana lat beno gwasme refusal to accept it even when offered is a punishable offense breaching legal tender regulation and potential leading to fine, legal proceeding or other legal sanction waramu yelo ko wajen baje punish kum South Sudan and woni me tame cha jako belere wika South Sudan lo cha je legalize and ramu magoro be yoga ba ka banking to ke mobile bank we cha we kwa de mi be yoga baga chuje ke baga chu transfer yo mi ko go tuba berendi alangori be lat eterek atara mu jugono ello kaje ramu yello ko waramu mo baje panish gen be yo ba ka yorpin be fine ba ka yorpin ko cha gurno be terami mo be logan plan dan inshallah le da kuma South Sudan gen jo dan gore de nyo yekel but be dil ngaje woni ne eno sha mobile banking sha je level of yo ba ka jak ngade yo gano be te ka chorto ngona lum te be yun na bikan ka kwal ngai kono South Sudan choro ngon chi ko wich ngon ke lum kan chor Uganda dial chor Kenya chor yuni to gol kare which ka South Sudan ka juba mi se gutu gan tamano ba te mobile banking be nen mo benetu ngan bi yalon ko ba yo ba ka kwal enemi se kuma South Sudan che security mi gwa che jere aleka ka ku mobile banking so ajan jodan ngure de nyo ya kela na me en ban yo de la radian chu pori dino jin mi subscribe ka bu notification bell bi je twan kam te mi gore bilar bi gar pingwa se mo ka toknat ke ka to English anda temal bye bye.